inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Supersticks Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Early in the morning. Ipaparong tartila sa programa Early in the Morning. Kantabay tayo at technical side, Engineer Nixon Dakal. Say amigo yo, your one and only. Say Kabusol na Saray Balasuas. Matatakawad gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya ed Katuan. Maabig, magayaga, masayaksak ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumiringal. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungwag kita ito nga programa tayo sapay kuma. At da kayo iti na siya at nga kasasaad taptangal daw iti Huwebes. Kaunang ko pala ay igrit mandiringal si Don Ramon Bautista di Tanod Manawag. Andawi. Ondawi la kuno paulad R1 MC. Sige, nimbag nagsapa po. Gano nalingman ang kulamat at kula na bilingaran tunaani. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Agaw na Huwebes natan,
Pitsa 11 bulan na Hunyo. Sarado. Sarado at ati gagimira susinado. Amaya-maya pulis. Ya akabantay. Akin kasi at sarado so Senado tan ibagan are empleyado jalat abong iran man trabaho. Kasi sayan agaw manhiring imay Senate Blue Ribbon na committee ya aya dadahuluan nan Senador Pia Cayetano tan sa Senate President Senate President Peter Alan Cayetano tan sa Vice Chairman si Senator Rodante Marcolita at BRC o Blue Ribbon Committee. Siya para sa bisita at sayan agaw ya imbestiganda. Official. Kasi may agawan na meeting ya ibabaga ng Senator Erwin Tulfo ya Blue Ribbon Committee hearing dinispute iman ng Senador Kiko Pangilinan tan imbagaton consultative meeting lambengat iman. Ta no wamanat ipalapagdan committee hearing aganta nanto na ani aksyon dararatan tay babagaralan din illegal iman. Marcos 12 yata tawagan danatan. Akil tinawag dan Marcos 12 arayan senador at singa sasakulo banda protektanda ya aga nadamay sungaran na presidente sayay malaknaban niya anomalya ya nagagawad bansa na Pilipinas. By the way, walay desisyon na Korte Suprema nilira dasatan. Pero, aman niya desisyon, agto ipapalapag, agto diniskas naman, no legal kasi iman sa bitla ya labindwa, ya aya kasit walay kurum. Sa iya dinesisyonan da in Kindaman, dinismiss da lapod amay petitioner at anggapo, so legal standing to niya. O aman, so issue agda diniskas iman no kasi at walay kurum no kasi at may dusi at manunong laman sana na at ate gagimira ya isyutan sa abitla ya impandismiss na korte Korte Suprema base da sa may nababasa tayo at ate gagimira gapoy legal standing nun I think tayam na ani isusutayutan ya diskusyon na issue. Ulati nilabat ada saya ay. Yan no natandaan nyo sa may palabas ya consultative meeting na Senado Pangidaulo ng Senator Erwin Tulfo at sa bisita di man ya sakay at sararamay resource person si Attorney Matibag na NBI. Diba? Ya, say gagawin tulaya, may puro pandiscredit at saramay 18 ya datin sundalon na marino ya araya tinawag ya basuriro kargador na Senator Erwin Tulfo tan si Auntie Claire. Ya sa ikwanda at inimbitahan namin sila, hindi sila dumalo. Pero waman ira da laksabot saman, agdara paluubon. Kailangan niraratay QR code na abalara. Nilasuran ira ng Senador Robin Padilla ya inawit labman at opisina to ya di manlara
nan conduct na press conference. At ang gamot lang lamang ira seryoso niya paluuban di man Senado ang kamanuntan preparado iraraya dyan pa na maglimot na say abogado dahil si Attorney Ray Levy Balikod. Now, sa agawad saman, di ba kanay approach kung pwede ba akong lumapit dyan kuhanan NBI Chief Matibag sa kabiyangan na senador at sinuspinda sa meeting taaya kun walang tinagagawan may agawan maksilayagyog di man at Mindanao. Okay, di man lara nan may meeting sika-sika ralabat kabubukta walala sa announcement dahil ibabagan ikapot sa Senado tawala ko na threat bantayan yamaong sa Senado kailangan sumalaknaban na seguridad tawala kuno su threat supay ang ipalapag na untan ang alaan na sa impormasyon sa NBI Chief Atate Gagimira siya pa susimugod at Senado diba? Yaagawa sa commotion at pan-aral at kinan Senador Bato de la Rosa diba sa NBI siya pa man pre-preside at sa niya consultative meeting Senator Erwin Tulfo ya si katoy aakusaan na sara may 18 sundalo dating sundalo so kanang nang kalakwanan na Attorney Balikod ya sa may akusado si katula suman imbestiga si katuni su judge yadong bayas natan sa ang itar na impormasyon niya wala ko na threat ada Senado under threat atate Gagimira sa NBI ya si katuman so sa kaya si mugod yan ang gawa na commotion mo ditan ad Senado imagine amay mani imbestiga amay akusado amay mangipapalapag ay walay threat amay nan simugod yan ang gaway gulo di ba sang kanang ninyo video talagang pirsaan so iloob da kabalo yan siyempre duwad talara may Sergeant at Arms Dabutay leader da ang itar na warning shot at saman kagkamot na yari unloob at sa kaya institusyon yang kapumot suntalan na may ang mudinalan so talagan dalanan yakin di malan ubyok sa kaya building paano labat la pirsaan mo so unloob dabit la ya building na Senado now sa tupot tayo dyan kulaan tutan so report ya talagan walay threat kasi ibabagamot na say kabiyangan na NCR at ang gapumot so nanaawad ng threat kasi supay panlapuan tutan at Tate Gagimira dapat manlaputan at Intelligence Service na Armed Forces of the Philippines ISAP kailangan walatan so report tumot ya talagan kukumpirmaan to inasisto ya talagan walay threat ya nagawa ditan ad Senado ISAP atay ISAP at kabyangan katutan at Tate Gagimira sumanagkalap na sa impormasyon para sa national security tayo no paano na Tate Gagimira yung talaga no alara suntalan peligro yaon sabi da bansa si kararaya sumanunaan Intelligence Service na Armed Forces of the Philippines sa National Intelligence Coordinating Agency sa PNP Intelligence Office or Command Anthony sa National Security Advisor sa mismong Secretary of National Defense wala tayo raraya so imbas ngawda wala tayo impalapag dararaya ya talagan under threat so Senado o sa bansa tayo na Pilipinas amay-amay di ba amay-amay departamento ahensya na gobyerno nayari ya man-attest ada sararatan ya report ipapalapag na sa NBI
na si NBI at agtumandatutan sana na iso mandato na sa NBI na ikumparam o da sarayay kabyangan na intelligence service duma so mandato na NBI at ate gagimira diba ay natan ipalapag to wala kunoy threat wala nayarin posibleng nagawan na guluditan o sugudon ira na sare manlapod no da paway no si pararatan agdamot na validate at ate gagimira agdamot na ipala may na iyakin iraratan niya intelligence report ya unong sa may kongkulante kailangan iraratan niya intelligence report na validate na ASAP NICA intelligence kin na police ya araya talagang papanuknukan da wala ratan saksaka isu report da aga po siya mandri report tabat si NBI, ya si kato mismo, susimugod at Senado. Only in the morning. Antay makasangag rason. Namanaya, ada sayan agaw, at ate gagimira, at umpaway, iraramay, Peerless 14, labinapat, labinapat, ya kabyangan lalamat na saratay, datin sundalo, niyarin wala aktibo niditan, ay marin siya si karaya so mangipanaknakmat, ada samay ibabaga na 18 ya marines, ya araya walala so awit dalara, ya ebidensya, ya mangipanaknak at sarate aligasyon, tan akusasyon da, ya dakul irang kangaranan, ay ipalapag da at gagimiran akawat na satay, mali-malitan kwarta. Only in the morning. Kanyan, ayala lagi so ginawadan na pulaing tapyan na baat. Aga natuloy itan ya Senate Blue Ribbon Committee hearing ta natan niya gawa at sayan agaw. Walamot ireman susutil ya sa ikwandat wala ra amumat so tawag iran man testigon starlet raramay turaraman niya bibiin inaala ay are panuknukan dararama ipapalapag na marines ya sikarasunan na bugaw unang deliver na bii at kinan Senator Erwin Tulfo walamot may man sasalita ni starlet ya 250,000 pesos so tip ya intelmat at sikato na Senador Rapi Tulfo at arum nira ya klasen aligasyon tan akusasyon niya aya kumun talagang nagabay tayo ya nakabatan niya umpaway iraratay katuan na antun talaga so agawa eda satay malaknabad ya anomalya na sayay flood control pero ang gapo binaat datan guardyado so building na Senado untiskan unloob ano ang gapo may ngaran mo di man ya inimbitaan nasamay Blue Ribbon damot at Marcos 12 kanayarin unloob at si babagara wala kuno so manggawa na gulo ditan eda Senado nako anon to nagdolara paluubon irarama 18 marines plus 14 ya akapreparan mansalita natan eda hearing ani pati sare empleyado dalara pinapaloob nang gawala rin senaryo ya walay nagawan gulo kanyan malot so seguridad paloob kanila bat eda Senado bantay sarado latan so panon tuya natuloy kasi ituloy na kasi so investigasyon iraraya kabyangan na sa Blue Ribbon Committee dadauluan mismo dan Senate President Peter Alan
Cayetano watan ya kinda tate gagimira in-acknowledge da tan re-recognize da ya sikato at Senate President at tate gagimira, diba? Mismo si Erwin Tulfo Senador Erwin Tulfo, so ang ipalapag at sa tanya bibirbirin ni ya Senate President si Senator Peter Alan Cayetano. Base at sa may ipaparangal ay video interview na bitlan na Senador Kabaluyan. So antun talaga so issued saya ang takot iraya o iparungtal lara tay katuan kanyan sa kulo bandala tati gagimira dalara palubon niya makapansalita. Kato ni babagaran walay threat kuno ad Senado ng gawalara na senaryo. Akin at si Karalabat sumakaanta. Akin agaanta nasa arum ya grupo. Ya siga grupo ng Senator Alan o Senator Cayetano. Diba? Dapat antadaratan ya amin nakabiyangan nasa Senado. Pinablimiran na dumiringel. Ito nagagaway. Inyamot. Kinuspindi sa consultative meeting. Di man lara si kasikaralay ng tutungtong. Then biglan walay threat. Kasi sayan agaw may kuwangkulanti. Papalapag na attorney Ferdinand Topacio sa kayod sararatan niya abogado na kabiyangay Brave 18 umparuntal laraman so Fairless 14 kaaruman niya Marines dati sundalo na Marines ya kaiba yan deliver at sararatay mali-malitan kwarta ya wala tate gagimira so ay panagninda ko nun na video, litrato tan ebidensyan na panagnukan iraratan. Nagmaliw ya paksyon ba paksyon la ya Senado. Walay tawag dan Marcos senators. Walay DDS senators. Ay nako. Kaskasyan tayo balat. Kaskasyan tayo at ato'y gagigwiran mampapairap ni. Wad talalamat. Soon sabi posibleng mangiter na balag problema, crisis. Bansa tayon Pilipinas ya kakulangan na saratay produkto agrikultura manunaan ditan say bulas. Nayarin ang kulang sudanom, ang kulang irayan to kamalara da produksyon. Ya nayarin sa liwunitan da merkado lapod sayay balag ya epekto na El Nino. Jad aroma bansa pantutungtungan dalatan. Walala so preparasyon niya gagawanda singa sa bansan Thailand, bansan Taiwan, bansan Vietnam. Araraya so i-export o mani-import at sikatayo na sararatay bulas tan arumniran agricultural products. Ya atay teknolohiya tutan inaral da mismo jaed bansan Pilipinas. Akin balot ya atila-tilak tayo at imaasin sularayan bansa. Nansaman tinawag daya sa bansan Pilipinas at Tiger at Asia. Nathan Sikman at Asia. Pantutungtungan dala ay isabi posible unsabi itay drought posible unsabi itan so tagtuyot o El Nino ya tatawagan tayo tayo walad sinsyatan the science and technology antada nanang dala so kaimbuasan o future kanya mampre-prepara lara nayari laratan niya manggagawa na sararatay contingency measures just in case si mabiya ya calamity
nanto ka may tawag tayo sa raraya, pinomenon ditan. Undisim manal kumunod si katayo natan, iya dapat mampre-preparatimot la. Kailangan tilay manistak, nasaratay taganoy laman tayo. Kailangan tayo manistak, nasaratay panangan tayo, danom tayo. Tanoon sabi raratan niya problema na ani gimma pula. Ay babagan na El Nino at ate gagimira. Kaya ilaloan tayo kumun, unyaran panahon La Niña, di ba? La Niña, dulap. At mamauran. Pero hindi, El Nino la, so pantutungtungan. Bulan nilabat na sa Hunyo. At nayarin dyan bulan na Agosto, baka kilaratan. Kinalaratan at bansa tayo na Pilipinas. Anti-preparasyon tayo. Anturay contingency measure siya gagawin na gobyerno saya. Ang po, dyan Thailand, Taiwan, dyan Vietnam, aray kaabay tirang bansa, akapreparalara. Walala. Untalan measures ya gawon da just in case unsabi raraya ya klasin catastrophe o calamity. Si katayo dyan bansan Pilipinas, pantutungtungan tayo politika, malaknaban nin korupsyon. Say armada militar, say armed forces of the Philippines, si katuya kumon, so defender na say nasyon, tan say totoo, mampaparoon labat. Sa ibabaga ng General Browner, si Chief of Staff, antikwanto, nakikita namin ang nangyayari. Alam namin kung ano ang nangyayari. Nakikita namin. Ang tulamanaya. Nananang tulamanaya. Malaknaban niya korupsyon. Pero sa kwanto, sunod tayo sa due process. May demokrasya naman kwanto. Ay, nako. Hindi nyo kami mahihikayat na bumaliktad. Dalawang sabay bumaliktad dito. Dantawi ko, pangkanaw-naway totoo. I-redress day grievances da. Ditan ada kalsada. Walang tilay 30 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Ipatuloy tayo rarayay diskurso. Ipatuloy tayo raratay komentaryo. Nasaray malaknaban tan kontrobersyal Iran issues. Pakaasulan na aral aliwang pandural. Kasumpalan na pakabat manlalapot saray manangantabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sonata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where
every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. Early in the morning. 36 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Pasensya kayo ha, tani agko nanang nang iraramay viewers ko aya.
Good morning, Kinan Manumbin Nobiliano, Sarlo Gonzales, si Carlito Bandong, Bads Vidal, Kagawad Bona Mendoza, si Remedios Mendoza, ilulugay ito si Reggie Paran. Okay. Si Napoleon nating lahat. May bijuk balot jay, ako nalukasan. Ang kapwak jay ipbik, ako na almo, tati gagimira. Sa inaalmok jay, lupalabat ng Kuyang Dennis. June 11. Tapi nabitlak mo't kumon, irarayay viewers tayo. Magano ata paayos ko labat at kinan Engineer Nixon na dakal. Jad aron nira ya impormasyon na balita sayan programa tayo. Okay, si Pangasinan 3rd District Congresswoman tan Deputy Speaker Rachel Arinas at naidalalamat na untalan ken ratings ya sakay at saray manunaan ya top performing congressman at Ilocos Region base ad sampot ya survey ya ginawa na Busis ng Bayan Index of Governance o dino IOG assessment na RPMD Foundation Incorporated. Nala dan Nicorit si Arena siya walaan na 84.3% index of governance score lapulantid akapilaya at sara may resulta ya patunay maatagay so tiwala tan positibon evaluate na saray nasasakupan to niya ja tersero distrito ya pala ya kabiyangan niya yala nang si Deputy Speaker Arenas saray top performing congressman na Region 1 jada Region 1 say manunaan edasatan si Ilocos Norte 1st District Congressman tan House Majority Leader Sandro Marcos ya walaan na 89.6% tan si Deputy si Paulo Ortega na La Union 1st District mikatlo ditan si Congresswoman Rachel Arinas. Unong RPMD, importante kuno sa Index of Governance, lapod dyan nang aliwalabat so simple na popularidad na popularity survey na gaingan nasukat dyan sa tiwala na saray umbalay tan actual ya performance na saray kongresista. Jabalat at region, jabalat at Interon Region aray most trusted and top performing city mayors. Ya magidada ulo mo tiya tati gagimira satay lead governance assessment. Sa latest RPMD Foundation Incorporated Busis ng Bayan Government Assessment at kinabat so most trusted and top performing city mayors at Ilocos Region. Kaibaditan iray akagamor na strongest level of public confidence and governance approval at saray constituents dara niya. Say abitlan na findings man reflect how residents currently evaluate their city leaders based on trust, service, delivery, responsiveness, and overall governance performance.
sa resulta tutan at ati gagimira na sustain, na reaffirm, na sustain sa leadership. Watan, manunaan, consistent mo siya na manna number 1, si Candon City Mayor Eric Singson. Kapigan labat yan nagmaliwa syudad. Itay Candon at ati gagimira. Pero nung napasyal yutan, grabe mutla so improvement. Lautla at sarara may ginawan baluran na bypass road na nang nangyula natan untal ya karakupmet na bitlan syudad. Tan no paano niya umbubulaslas so income dara niya. Impanang nang lalamat na abitlan na mayor so highest governance rating region tan amin tintutan ya abitlan distinction ya consistent ta niya nagagawa kada mangkakandak na untalan evaluation ya RPMD sa abitla ya ginawan ang survey at inga po ng Abril 1 hangga at Abril 8 ada sayan taon sa independent and non-commission survey at mangcover dya na first quarter ada sayan taon involved so 5,000 randomly reflected o selected respondents across all socio-economic classes throughout Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, tan Pangasinan. Sa survey at ati gagimira at carries a 1% margin, a plus and negative 1% margin na asay error tan 95% confidence level ya aya at reliable snapshot ng current public sentiment toward by governance across the region. Sa index of governance at composite ya measure derived from trust ratings and performance ratings. Si Mayor Eric Singson so minintinto at ati gagimira so consistent ya number 1. Tan jadluyag tayon na Pangasinan. Apatiran City Mayors tan. City of San Carlos, Ordaneta, Alaminos, tan Dagupan. Okay. Sa top performing city mayors at luyag tayon na Pangasinan at Interon Region 1. Si Mayor Ayoy Resuello. Akala na 85.3 trust tan 85.7 performance. So sa inala to 85.5%. Jad syudad na Ordaneta consistent mo siya ya makakala na untalaran atagay ratings. Mayor Rami Paraino akala na 84.9%, 84.1 at trust tan 85.8 at performance. Unso sublay si Mayor Randy Singson na Bigan City akala mo na 84%. Tan Alaminos si Mayor Brian Celeste akala na 83%, 82.9 at trust tan 83.2 at performance. Unsusublay si Gualberto Dong na San Fernando City akala na 80.7%, Alcid Alisto na akala na 79.1%, Jadlawag City tan si Mayor Belen Fernandez 76.5%, Dagupan City tan si Marky Chua na Batak City akala na 74.1%.
Jad apatiran mayors da syudad tayon Dagupan. Number 1, Mayor Ayoy Risuello. Number 2, Mayor Rami Paraino, Ordaneta, tan San Carlos respectively. Number 3, at si Mayor Brian Celeste. Number 4, si Mayor Belen Fernandez. Considering at ati gagimira, Premier City so syudad tayon Dagupan. Okay. Saya ipapalapag met ng Mayor Belente Fernandez base mutla saya report na Dagupan City Government Information Office. Si Mayor Belen Fernandez has been recognized as one of the top performing local chief executive in the Ilocos region based on the Quarter 1 2026 Boses ng Bayan Index of Governance conducted by RPMD. Umpapaway the Science Survey Resort at kaiba kuno at sa may top 7 mayors out of 125 local chief executive across the Ilocos region. Okay. Sa Index of Governance is not a popularity contest. Instead, I measure how residents perceive an experience. Okay. So, ranks 7 among Ilocos top 7 mayors. Pero, Premier City, sa syudad na Dagupan, sang kabalgan na budget itan. Mga unabot at masulok. Siguro more or less 1.8 billion pesos. Pigara kasi budget na syudad na San Carlos. Dyan syudad na Ordaneta, ang kapulay kinta, no question na kilatan. Siya talagang nanang tayo sa progreso. The only city da Pangasinan niya si Kato at first class city luyag tayo na Pangasinan. Katumay akakarga di man Abasak di man City Hall na Ordaneta. Ordaneta City, the only first class city in the province of Pangasinan. Kwanto, balbalab ta niya, singa ipapasirayo ng Mayor Rami Paraino Suntalan siyudad to, ya talagang watan sumalaknaban ya asinso to. Pigara kasi budget na Alaminos, San Carlos. Kumpara tayo dyan siyudad na Dagupan. Premier City of the North, so siyudad na Dagupan na tati gagimira. Siguro, wala ra lagi mas arum iran na prioridad ya gagawin na sare arum iran siyudad ya no ikumparam dyan siyudad na Dagupan na tati gagimira at sananimot lagi priority iran na programs and projects siya gagawin na city mayor. Pero amalante si Babagak, kapigan labat nagmalawa siyudad Sukandon City. Balo-balon siyudad ita, nantapla edintiron na Ilocos region. Sa siyudad na Dagupan is independent city at ate gagimira, walay gintuya. Premier City of the North. Wadyan amin, irarate, educational institution, financial institution, pero natitilak tayo balot at sari ang kakabalog ira shopping mall. San Fernando La Union niman. Akauna ni sa siyudad na Dagupan niya ng planom ng ipalitnag na satay balbalog shopping mall. Kulay atay nasasako pa Mayumbo, Tambak, Karanglaan, pigaran barangay sitanya, umpaway laod nayalin umpaway udtabungitan niya, palatnag sang kabalgan kumon, ya shopping mall, ya singa Mall of Asia, for unknown reason, agtayo anta, no akin ita, aga tuloy itan. Pero amalanti, kwan tayo, nayarin wala rin sananoy programa ang ibasian. Nang tayo na anay tabalbalag sa oportunidad na syudad tayong Dagupan, pero no niya lanang yan nagagawan, una alis mutlara may arum, nga saratay kabiyangan na party educational
institusyon at ularad aroma syudad, expansion or ang tumambilbilang sugawan datan, siguro kailangan tini ya manakit nasaray arum nira ya investor si Oladja da syudad tayon Dagupan. Yan naayo sila ratay arum iran na problema da bitlan na syudad. Ngamanuntan, congratulations taakapila the top 7. Pero how irony ya may kapat din tiron luyag tayon Pangasinan. Madam Dina Pereira, good morning. Roger de la Cruz, si Rene Cruz, happy birthday. At kinan Rene Cruz, si walay nanchat. Say annual budget kuno at Ordanita City is 1,806 1.8 billion 143 tambasa ni figures to ya. Ang kakilag 143,302,000. Yan tila around tila 148 billion la. Singa syudad na Dagupan mo. So budget tutan at ato'y gagimira. Ordanita City tan. Apigaramot kasi may syudad na San Carlos ay. Pero nanang nangyubalo sa Bulaslas. Ditan da Ordanita City. Erlinda Magalong Cernardo, Rich Baruso, Engineer O.J. Cornel Bentinilla, Dimple Fernandez, Elizabeth Quiñones. Wala in forward to check nan Elizabeth Quiñones. Hello Orly, kanto. Nakatanggap ka na ba ng 5,000 pesos galing sa Kabayan Program? New program ito para sa mga senior sa remittance ng Palawan. Pira padala. Claim walang bibigyan na kahit babayaran na kahit ano i-claim mo na. Sa'yo na lang yan. Kung gusto mo, gagawa pa ako ng sulat, authorization na ikaw na lang ang utusan ko mag-withdraw ng 5,000 na yan at sa'yo na lang yan. Elizabeth Quiñones. Nunyara, may chachat da kayo untan niya ang mura ken kabisado ran totoo. Yularatan aawatan, yularatan patulan, ta scam iraratan na tatay gagamira. Kaya panawagan kay Elizabeth Quiñones, tingnan mo yung account mo, baka nahack ng iba. Tingnan mo yung account mo. Dong Tulio Maxisules, Cristina Ocampo, Emma Alipio, Niknok Tolentino, si Angelo Tolentino, happy birthday. Niknok, may problema at sa tay teacher ditan at Central School. Saragmulan ipasabijatan. Si amigo tayo Rodel Idadis Peralta, retired PNP. Si paring Waldo Baruso Mampaskasil ka, si Cecil Malana, yung rehidor na Intramuros City of Dagupan, si Mother Helen Bernardo Ritan at America, si Jerry Lara, si Fernando Espinosa, Rosalina Aquino, tan-are arom nira, yag kula nasaglawin na basaan, iraratay kangaranan nyo. Si Madam Lani Bautista Paragas, si Merna Cristobal, Evelyn Aurelia Harris, and araratay dumuringal tayo the City Hall the siyudad na Dagupan. Maabig kabwasan si kayon aminditan. Haray kabyangan na department head, haray kabyangan na empleyado. Pitalaran na nyo lamot na ani at mga alatila lamot na kaaruman iran na informasyon satay sa kay department headitan ya walay Solomonic wisdom to niya. Wisdom of Solomon. Sa kay Bayton Ibaga, bagi na amin nun. Sulutulan namin. Ay, nako, kumusta man na? Good morning, at kinang Boy Gcas. Binayaran mo lang ako lang. Yan ang bando-bando ditan. Ya mansisingil. At meeting na sa back. Meeting na sa back. Bigay agad commission. Back. Aliwa, manaya. Bidding and Awards Committee. Back, bigay agad commission. Kunda.
Paano tumutoy? Kapanag din ng bayar may supplier at agni abayar may supplier at wala lang mampapa-advance, i-Gcash mo na lang, ha? Kanan na boy Gcash. Kaya very fortunate ya. Ya department head, wala lang fortuner to, kanda. Kanyang very fortunate. Talaran na nyo la sa programa na Likna ay Balay ng RJ Jimenez. Itilak ko lang ula sa balag kumpisa. Salamat at balang sinansakay pinablin na dumuringal. Salamat at lawas managantabayo. Salamat at saratay suportayo. At tandaan sa amigo yung Orly Navarro, makinis ang ulo, malinis sa issue, hindi malisyoso. Programan Orly in the Morning. Diyos tiagina, Apo. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1 papa